for now, we have not arrested anyone. It's a new matter. The shooting happened on Saturday evening. There's a team that has been established in terms of investigating this particular situation. Umndeni welkhansela le-ANC Lot Nguna uthi ufuna emaphoyisa advonsa tinyawo ekuphenyeni lelicala lekubulawa kwebantfu lababili. Would like to pay our respects to the late Zolega Mandela. Bosopolitiki bandlulisa emaveni vutvuto emndenini wakaMandela. I call them warriors, because it's really not easy. You hear teams getting 12 days, 13 days, 2 weeks off to the next game. INamibia itawutfolana etulu nelase Uruguay ngalwesithathu kundzebe yemhlaba ye-rugby ku-Pool A. Asekuvusele mbukeli wetindzaba telulwimi lwesiswati lestetfula qathatha sisetindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi. Siphindze sivusele nakubabukeli betfu labasibambe ngale kuti lishonile. Khumbula-ke ukuthi tetfolakala futhi nasetinkundleni tekuxhumana kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana ne-SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkikathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku-011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Umndeni welkhansela le-ANC Lot Nguna uthi emaphoyisa advonsa tinyawo ekuphenyeni lelicala lekubulawa kwebantfu lababili. Nguna na David Matsane badutshulwa babulawa kwathi wesithathu wadutshulwa walimala ngemgcibelo ebusuku emkhuhlu eMpumalanga. Laba labathathu badutshulwa emva kwemqhudelwano weligala le-ANC enkundleni yetemidlalo yendzawo. Nguna bekade ahleli ngekhathi emotweni, lalabanye bekade bangaphandle kwale moto. I-ANC ithi lokubulawa kwalabantfu kungenteka ukuthi kweyamene netepolitiki. Umndeni ufake ingubo emlonyeni Lot Nguna leminyaka lengama-55 lolukhansela udutshulwe wabulawa nalalunga naye ku-ANC David Matsane leminyaka lengama-52. Kukholelwa ukuthi umsolwa uthelekele Nguna nalabanye labasihlanu kumdlalo olibhola letinyawo weligala le-ANC wabulala Nguna naMatsane khona lapho. Umndeni awukanetiseki ngendlela laphenya ngayo emaphoyisa. To accept the death of my husband, we have to get the closure. Even they didn't tell us who is the culprit, but to tell us, okay, we go 1, 2, 3. Now we are here and there. By now, there is no engagement about the trace of our cell phone. Nguna bekatsi alikhansela leliwadi le-ANC aphinza ngilobukede kulungisa tinhlangothi letahlukene kumasipala weBushbuckridge. Lenyanga lefile kubulewe mabhalane weligala le-ANC endzaweni yaseBushbuckridge. Leli qembu likhathatekile kanti lithi kwendeka ukuthi ipolitiki inesandla kuletigameko. So many people were killed here, but also we cannot rule out this other element because he's the branch chairperson, MMC Technical Services at Bushbuckridge Local Municipality. So, and on the date they were having a branch soccer tournament. But we are so curious, we want to know what actually happened, what could be the motive, because really all of us were not safe. Lombulali lobeka hlome ngesibhamu ayedwa kuthiwa solo ugcwele etiganga kanti ke emaphoyisa asaphenya. We have registered 2 cases of murder as well as 1 attempted murder. And the development in terms of the investigation, for now we have not arrested anyone. It's a new matter. The shooting happened on Saturday evening. There's a team that has been established in terms of investigating this particular situation. Lo muntu wesithathu lodutshuliwe solo usesibhedlela. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lendela ubito lwekuthi akube khona kusebenzisana lokucinile emkhathini kwahulumende nemalunga etinkolo letahlukene kulisana netinkinga letikhungethe umphakathi. Hulumende baholi bemasonto betendzabuko nebaholi betinkolo letahlukene babuthene ngaphansi kwelifahlalunye kubonisana ngetingqinamba letvetwe komkhakha isombululo.
Lisekela lemongameli ngekusekela tindvuna tembuso letahlukene litsembise kusukumisa umtimba letawubuka umsebenti wahulumende lemkhakha wetenkholo letahlukene. What I want us to do from all the leaders who are here, we should support that idea of a secretariat. A secretariat that will coordinate our work, because many people were concerned that our work is not coordinated. Mashatile ufinza wenda lubito lokusebenzisana emkhatsini kwahulumende lemkhakha wetinkholo letahlukene kulwisana netinkinga letikhungetse imiphakathi leyahlukene. As a nation, we must be concerned about the deterioration of our social and moral fabric. It's important that our party is institutionalized in order to effectively address these issues. Kusenjalo malunga letinkholo letahlukene lebohambelelo umbuthano athi ayitfokotele emtamo wahulumende kepha-ke ecwayisa ukuthi akukafanele kugcinwe ngekukhuluma nje emibuthwaneni lenjena. Lamalunga akaphindza avakalisa netikhalo tawo. For us today, we can be known to say no, we are not the problem makers, but we can the problem solvers. We need to have a minister of traditional healers. Ngoba abantu bayasikhulumela in the parliament, they don't know where are we coming from. I don't think this is a talk shop. I know Deputy President from SANAC, is the chairperson of SANAC as well, and we sit at SANAC, we know him, he's a man of action. Umbuthano lofana lona kulindeleke ukuthi ubanjwe ngenyanga endlovu lenkulu kulomnyaka lotako. Bosopolitiki bandlulisa emavendvudvuto emndenini wakaMandela. Zoleka Mandela ushone aneminyaka lenge-43 kanzi ungumtukulu walobeka ngumengameli wakuleli wekucala wenza Mandela kanye nemkakhe wakadzeni Winnie Madikizela Mandela ushone itolo ngemva kwekulisana netifo letahlukene temdlavuza. Njengoba emavendvudvuto aqhubeke njalo nekungena nendvuna yetenhlala kahle Lindiwe Zulu ithi awuthuthuteke umndeni wazoleka Mandela. Just would like to pay our respects to the late Zolega Mandela. We all woke up to the sad news today of losing a very young, vibrant activist and granddaughter of the late Nelson Mandela. And we say to the family, condolences to you. It is a pain to lose such a young woman. Nelisekela lamengameli Paul Mashatile lithethe umzuzwana wekuhlonipha umufi. It have been proper just to have a moment of silence as we close our meeting. Please let's rise and observe a moment of silence. May her soul rest in eternal peace. Kustatimende iEFF ichaze Zoleka njengelichawe lebelifundzisa ngalesifo semdlavuza. Waphinze watinikela nasekunakeni labo labahlaselwe ngilesifo. Lelicembu lithi kwendlula kwakhe emhlabeni kushiya isikhala lesikhulu ekulwisaneni nalesifo. Indvuna yagesi Dr. Hosiyensu Ramohupa ithi hulumende ubuka tindlela tekusebenzisana nemkhakha lotimele ngenhloso yokutfutfukisa luhlelo lokuphakela gesi. Ramohupa bekakhuluma nebetindzaba ngelihlelo lwetemandla. Uthi kube nekusimama kwemandla gesi kusukela emkhatsini kwamhla til-18 kuya kumhla tinge-22 kulenyanga lesetulu lokholele ukuthi tehle tigaba tekucishwa kwagesi ngenhloso yekumonga. Kubonakala kwangathi isimo semandla agesi kuleli sibuyela ngalowo tayilekile nakucathaniswa nasemavikini lambalwa lengcile lapho leli live libukene nesigaba sesithupha sokucinywa kwagesi ngenhloso yekumonga. Lokwehlele etigabeni letiphansi kodwa ngemuva kokuthi kuphotfule kulungiswa kwaletinye tikhungo. On about 29,664 megawatts over that period from the 18th to the 22nd of September, and we have seen that it peaked during the 19th of September. We saw that we now were able to breach the 30,000 megawatts. And like I said the last time is that this is on the back of the units, some of the units that were
tenants returning, and we have seen that there's been some level of improvement on the capacity available. We've been working on the plan for quite some time now, and I think, like we indicated as well, when Kusile units start returning, we are expecting to remain on these lower stages of load shedding as well. Ramahopa uthi bataqhubeka nekulungisa letinye tikhungo ngenhloso yokugwema tehlakalo letingahle tibange ukuthi tingasebenzi kahle ngalokudako. You can see that we are now beginning to almost consistently beginning to be below the 15,000 megawatts in relation to unplanned capacity loss factor. I did make the point previously that we are striving, at least for now, to go even below 13,000 megawatts. Isikomiti awubamba umcimbi kusasa eMegawatt Park lapho kulenzeleke ukuthi icacise ngesimo sakhesi kuleli. Takhamuti tasekhokhe Bushbuck Ridge tivale umgwaqo longena egedeni laseKruger tithi tifuna emanti. Masipala walendzawo usolwa ngekhipha emaphayipi lachunywe kutukwesakhiwo nqandi lesethwala emanti lamanyenti lasatshalaliswa ngetindzawo kwehlukana. Masipala uthembise ukuthi takulendzawo titawutfola emanti lahlandekile kulomnyaka lotako. Bafuna emanti ekunatha lekuyinvo labathi sebayiswele iminyaka leminyenti. Labanye sebavele bachuma emaphayipi kutakhiwo nqandi letitfala emanti ngebunyenti. Masipala weBushbuck Ridge uwasusile ke lawo maphayipi. Asikaphatheki kahle sihlupheka kakhulu omanti asihlupha. Mawufuna amanti ufuna uthenge, mangane imali yokuthenga, ufuna uye ngala mahlathini esabe. And ngala dangerous over. Masipala akasinaki. Umkhansela simbize kudala simtshela ngendaba zamanzi. Uzile lapha bathi bazosifakela basifakela amanye amaphayiphi amanzi akakhuphuka afike la kumekhona kafike. Lo masipala uthi kwanza kwemiti kulendzawo kumhlonsisa kalukhuni. We've done all what we can and we're still busy trying to upgrade the Cork package plant which was designed some 25 years ago in order to accommodate all the communities at Cork. Tifunge takomela ke takhamuti dathi etetayekela kubhikisha tingakaphakelwa emanti lahlandekile. Kusete loboshiwe ngemuva kwekubulawa kwemntwana loneminyaka lesiphohlongo lekutfolakale isifumbu sakhe kute nemfula kwaZulu Natal. Lokhulumela emaphoyisa lesifundza Robert Nechunda uthi emaphoyisa asaliphenya lelicala aphinze acela nekubanjiswa takhamuti ekusombululeni lelicala. Sifumbu sasinethemba Ngcece sitfolakele ngalwesihlanu londlulile asagqoke impahla tesikolwa kepha umcaliselo wakhe ungekho. Emaphoyisa athi tinkomba tithi sinethemba wadlwengulwa ngaphambi kwekubulawa bese kuphela liviki angatfolakali kanti takhamuti nemaphoyisa babambisana batfola isifumbu sakhe. Akukacaci ukuthi kungaba yini imbangela yekubulawa kwakhe. Kanti kusenjalo umntwana wemfana loneminyaka lesikhombisa kuyo lendzawo lwenkosi Khawula solo akatfolakali ngemuva kwekulahleka tinyanga letimbili. Kanti sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela kubulawa kwabosopolitiki ngekwehlukana kwetindzawo njengobe sekusondzela kwelukhetfo tabatini letingentiwa kucedza lokubulalana. Uphendvule ngalendlela. Mina umbono wami ngibona ukuthi mina kumele ukuthi nangabe sekusondzele kuvota kumele ukuthi bosopolitiki bafundzise ukuthi kumele ukuthi batihloniphe bahambe etindzaweni lapho babona khona ukuthi baphephile. Ezosiza ukunciphisa ukubulawa kwasopolitiki namakhansela namakhosi ukuthi manje benikezwe abaqapha ama-bodyguard. Kuzosiza kakhulu, ayikho enye indlela ezovimba lesihlava lesi ngaphandle ukuthi benikezwe abaqaphi, ayikho ngempela enye indlela. Mina msakazi ngibona ukuthi into engenziwa ukuthi akushunyelwe ivangelo lokuxola and umuntu ozotholakala anecala ukuthi ubulale omunye umuntu sopolitiki aboshwe kakhulu izandla nezinyawo. Abantu bamapolitiki bafanele bayekele ukuthanda imali baconcentrate emphakathini nokusebenzela umphakathi. Into yenza ukuthi babulalane imali. Eshimsakati siyacela uhulumeni kube namanyathelo awathathayo okusetha idibhamethi ngekho emthethweni kakhulu ngoba siyabona ukuthi kuyamosheka njalo every daily basis kukhona umuntu oreportayo ukuthi kubulewe ungenele endlini especially amakhansela. Siyacela uhulumeni makangenelele. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfeswe ukuthi iphendvulela ngawo.
Ngalelanga ngeminyaka wa 1992 uhulumende welubandlululo ANC befika esivumelwaneni sekuvisisana. Lesivumelwano saveta luhla lwesikhathi sekusungula eParliament ngokulandela umthetho sisekelo. Uhulumende wesikhashana nekusebenzela ludzaba lwetiboshwa tepolitiki. Nasivakashele imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Namibia itawutfolana etulu nelase Uruguay ngalwesithathu kundzebe yemhlaba ye-rugby ku-Pool A. Lona ngumdlalo longenawo umthelela lotheni kulomqhudelwano, kanti uma ngabe lamaqembu angadlala kahle angaheha abalandzeli labanyenti be-rugby njengoba lo mdlalo udlalwa esigabeni lesetulu. Iqembu leNamibia lisalela ukuphumelela umdlalo walo wokuqala kulendzebe yemhlaba ye-rugby lebanjwe leFrance. Leli qembu laliseCotiam libukene lobumatima njengoba liphokuphelele ekutheni lidlala imidlalo lemine kumalanga la-18. iNamibia ihlose ukuphumelela lo mdlalo kwathi-ke yashayela i-Uruguay nga-2019. I call them warriors, because it's really not easy. You hear teams getting 12 days, 13 days, 2 weeks off to the next game. But this is our fourth game, final game, playing against a quality Uruguay side this weekend, and it'll only be their third day. But we've prepared well, and I'm looking forward to the game. Lena indebe yemhlaba yehlandla lesikhombisa kule Namibia, kanti ibe yesihlanu ku-Uruguay. Being my third World Cup, it's great to see how we as a team has grown throughout this whole process, whether it's not been easy on the field, but just how the boys learn, how we grow every day in training. Lo mdlalo utawo waqala eminyakeni engamashumi lencile kuthi le-Uruguay libukane lase-Afrika kwindebe yemhlaba njengoba lagcina kudlala nama-Springboks nga-1999 kanye na-2003. i-Uruguay ifuna kuphumelela lo mdlalo njengoba yehlulwe emahlandla lasihlanu. Lo mdlalo utawudlala ngensimbi yesithupha kusasa. Singakavalelisi asesibukele ithambo embili lomuhla. For now, we have not arrested anyone. It's a new matter. The shooting happened on Saturday evening. There's a team that has been established in terms of investigating this particular situation. Umndeni welikhansela le-ANC Lot Nguna uthi emaphoyisa advonsa tinyawo ekuphenyeni lelicala lekubulawa kwebantfu lababili. Would like to pay our respects to the late Zolega Mandela. Osopolitiki bandlulisa emaveni vutvutto emndenini wakaMandela. I call them warriors, because it's really not easy. You hear teams getting 12 days, 13 days, 2 weeks off to the next game. iNamibia itawutfolana etulu nelase Uruguay ngalesithathu kundzebe yemhlaba ye-rugby ku-Pool A. Mbukeli kubuka lethamba yembili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM samukela Sipho Mota. Mota ingabe yini lesingayilinzela nyalo ngensimbi yesithupha? Lishonile kuwe Rebecca, lishonile nakumbukeli. Langakulinzela umbukeli ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM namhlanje mama siyobe sikhulumisana la nemnumzane Zwelabo Mandela kulandzela kwendlula emhlabeni kwatsatse wakhe Zolega Mandela lobeka shika phindza abe ngumbhali wetincwadzi. Ngetulu kwaloko siyobe sithola takamuva letsinza ke lombhikisho wetakhamuti tasekhokha eBushbuck Ridge lesifunda sempumalanga letakhamuti ke tikhala ngamasipala kwekuthi ukhiphe emaphayiphi ato-ke emandi emandawo asafiki kuto-ke pamasipala ukhala ngekuthi lamaphayiphi afakwe ngalokungekho emthethweni. Mlaleli nguletina letinye Tindzaba letihamba embili longahlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM nyalo-ke ntsambama. Angibonge kakhulu Rebecca. Kanti-ke mbukeli isingakahambi ake sibuke isimo selitulo. Nobandile emakhadi amanyenti ngabe yini imbangela?
Cha sesekunemoya loqhamuka khona elwandle longola lofucela khona emandla la liqhamuka netimvula kungako ke nje thina leyanzaweni eseGauteng sibona kasitaba netimvula elangeni lakusasa lokushokona ukuthi ke natimvula tabe letinhle lapha eMshonalanga eMpumalanga Kapa nasenhla enyakatho yelive kanti ke lokuhle ukuthi ke nalapha eMshonalanga Kapa kubonakala ngathi timvula setengcile. Nobandile ungabe yini labangayenda emakhaya ukuze baphephe kunanga emakhaya dalangaka? Bangatikhusela kakhulu kulamakhaya bachaphele njengaba sitimbawule ekhathi endlini bangatoshise lekhathi endlini kodwa nje bangatikhusela kakhulu kulamakhaya la khona. Asibonga kakhulu isikhathi sakho. Tiyaguqa ke etalomuhla asiphinze sihlangane futhi ngalokutako ungakhohlwa kusasa batabe bakhona balingani bethu belimi lesindebele thina ke sidabe sikhona ngalwesine nisale kahle.